na eduru sabre ya na wama sebe o party sem afiri wanim wayi party ahwehweni wa na afiri ho na wayi sebe aha na mepe na afiri ho na ye nyina ye de adwene Ghana ho. That is very important. Eye Ghana nti because of the fact say we MPP ni ana we NDC ni no enso nchen Ghana eti eduru brebi a ese ye kai ni ehu se Ghana so chen amanyoku a ewo kromu ha gina eduru Ghana asem a etwase ye yi amanyosem ye yi saa me ha no efiri ho na ye hwe de Ghana betumpon na ye ka ho asem na dwumedie bi ana no ma bi ekoso a ha dwene yi pa fa ya kwantempo so dwumedie ho na me pese oba Facebook Nhyira 104.5 na behwe ade ne Ghana ade hye bi FM enkran pumpuni mantemu ene empu kumase ene da screen yi so ye kumase na wei eye mpokura no kakra bi a mitwaye ewo Boss FM animu ho nipa na o masalai be bi o mu di free Boss FM animu ho no be bi ana check car no gina no ene ade a o mu faka e de kono hwe kiu no be bi ewo aha na meteka ne mu nti na menya ne yie ba do hwe ba bi kura matwa kakra no a ekọ eto ho no a utimi se emu aya ne mu eden midi kiu no so ba manimu a midi almost about 45 minutes ewo ho midi ekura de sesua ansana car e ba be faye onu nso beduru ye no o se obeje ye 10 cedis ade nsan yo ade nsan sabre ni enyaka around by 2 p.m. thereabout na ye gina ne ye di live na wo salaya unyaka na de obebe bia pese oje charge ya ebro so bra be hwa de ti background na kakra look at na when you sit mani ye no sit da no weye kumase de no weye kumase na Jeff Fankran so de no we kura de ehu hwe ba bia eh asemi enti hwe ba bia omo asa kiu no a ekokokodu we kura de wenya twani o de wachire ho no yenka na se utimi hu se eho ayedene cars no ese omo nya bi kura na omo akọ adwuma so omo mbaage sen omo ko omo gina wa omo nya bi na eno ma ekoso no ade a hadwene na etwase etimi ka ho asebe etwe mpanimfu adwene sisu ne yehwe de ebetumi aye beboa very very much important because yakoba die hu nsem productivity no ma aye no ma mu ebetumi akwa animu na edi mpumpu aba ni nyina aye yakoni alba wo mo ebekọ adwuma enya sen yetimi akwa ye adwuma no amo eso aba mfaso amo man na hu ya wo mo awi adwuma nso betumi aba fi abeje wo ma home se be ya adekye no wo menya hoɔden atimi asa akɔ adwuma wo ne breso no ɛno so hu hia enti ene bebre no aye late wo adwuma mu anansefo esom kɔgye ayarefo ayarehwɛ atichafo ese timi kɔ kyerɛ nkwada ade wo mu nyina aye late ebi kura so nya kampo ebi timi from boss se ye ntimi ma because the aboy de ye ba kura ye ntimi ma ye hwe ni nyina affect productivity na ne ya tete wase ho no ne se bronya bre no a onimunyamfo Joseph Bukari Nipe transport minister eye se ehyan ahodo no ehyan no no so bebre nti no o ma metro mass ne ada transport yi no abeboa no mu de awuram na atumi asolve transportation issues no not now Jeff no ma solve transportation issues no o say after that no we who say as a transport operators no omo workers ahodo ne yi no
omo aye ne se omo de cars na artificial shortage omo ade omo cars na kosi baabi a omo de achi omo pese omo be yi apia be yadwuma kyese ne wa be somu a to aso ye wa de ne enhwe enti omo hyeda create artificial shortage nurse omo hyeda release bi aba enwumre ne anopapa no de abegege nkrofo abodin. That is what we are hearing on the ground. Ama passengers no ene ye gi omu sika kese ye won kran. Sa shortage ya aba no e hadwene. Currently, it is a transport minister Samo GPRTU. Say wo mmra no metena se na wo mo enka ho asem. But still, wo mu share nansa ne nani ade yi so no. Still na no who's a problem no e wo ho. We are still facing it. But sa basis ya metro mass ni ade ya minister Freddy Gumuni STC ayese entu nko kwantenten a emebue. Sa no man nyina eye short term. Because den ya se Kumasi to Tamalika ena ofre se onya ekono mefa wo mo a free tech free kejetia ekọ edwoso a owia wo mo ekọ Kumasi to Tamale no o mo so be ye ne den. It means say ye twa hade so e de abeboa ha ni nyina ye wo haw enti de ye no sese no akoye se short term relief ani enim so say metro mass ni STC buses no eno so bebrebe tumi akova say bi be ye intra city running na ya say nya bi e be say ye intercity running papa enti challenge wo ho pa ba fra buses na ba mu no e ye short term. Na ade ba ko a me hwe yi a me dwendwen ho na me kai ne se in 2019 yenya National Road Safety Act Authority Act no National Road Safety Authority Act 993 2019 sa act we wo hwe nsem a na ewo mu a na e mandate ana e give authority to a National Road Safety Authority say wonu betumi I control commercial vehicle operations wo memu enti omo a e de ehyen e di dwuma e charge passenger cars no say they friend passenger cars locally no ese omutimi control wo mudwumadie including licensing any monitoring no be enforce so emra e wo mo so na wo hwe airline emra e bo achi dom na airline 2468 no a ebo eye National Road Safety Authority eye wono act no ho bra no a LI eye 2468 no empower National Road Safety Authority say obe register na wa regulate all commercial road transport by yesesa amra no ase ye bu ani abuso enti transport unions ahodo no ye transport unions ni bi wo ho ye cooperative ye protoa yewo GPRTU no mo ekeka ho nyina bebre kura so abekeka ho nanso yewo passenger cars ni commercial vehicles ni bia wo nya under any of these groups and now me ne ya oberema etwetwe nkomo wa True Drivers Union Association PR was it there are so many vehicles are ewo omo de ye passenger omo de ye commercial they are not regulated by any union enti omo na ya no mo fa kwan so be gina ho no mo ji abodin no mo di bunipa no enti o emphasize say sa uber station ankasa ye union no station no a wonu mo twa ticket ni ade nti no ye ntimi nye o fa ebro so ba sa ankrofo ye omo no so na dooso a omo system ni mu a omo register under any transport union wonu a wonye under GPRTU wonye under cooperative wonye under obia nti wonu o fa ne car no a no abegege no okọ o fa ne car no a no abegege no okọ essence we twa ne insurance e twa ne road worthy na okura ne driver's license nti no atia sikwam no onde wabedidi ho no okọ enti saade we na ma omo ne nam akire a o kire se omo se driver fo ni dwumadie ya berema ene kan kese fidie so me ne twetwe nkomo no be no na me hu se saa amra yi wo ho a na nka National Road Safety Authority ebetumi anya mandate no a register all commercial air vehicles no a control wo mudwumadie e wo mema regulate ni ye but akosi say etiden kombe ya ne say taxis no ni we no ayi adwuma ni nyina no omo union no independent ones no ombe ka omo abom with a union nanka omo a register under NRSA National Road Safety Authority nanko am omo license to operate
Bambi me suggestion ne say ebetumi a yan enforce saa amra yi say be ya transport unions ahodo no eye cooperative o protoa o GPRT odin yan enforce na we wo kan ho a okrom ha eye say we under one of these unions na fin so yan enforce license regime no a GPRT cooperative ne other transport unions no yebema members ne under them ya license wo mu through these unions enti woni union ni mu a untimi nya saa license no emfa operate commercial ewo man mu se de be ya obi abepe union adwon ne yetimi control unions no so na untimi nye ebo a wo mu ankasa pe ewo kwa ho because say no obi afa ne car no wati asim ebi onya anda any union no odidi ho wa penti no age commercial number plate no ne namu ese etimi regulate nanka ebetumi so a sa license ne de be ma omo annually ya no annually license na de be mo no kanya afibia eti wo driver ni a wonam kwan so no ye be hwe wo conduct any mu transport unions na mo members eya driver for mo de cars nam no ye be hwe mo conduct. It is a union entimi an hwe mo so yi mo anye de se na fata the following year no mo be renewal ye betimi mo penalty bi anakura na ye betimi refuse mo renewal ebe enforce ama wo metimi edi wo dwuma yi wo mamu na omo tete ye dodo omo tete ye too much. Let's enforce the act, let's enforce the law. Ache transport minister act no ba ye so na behwe se mo behwe se betumi aye I implementing ye enti wo de ye wo so abeto act no de but try and make sure say samra no ye be enforce. Find any means never boa. I'm a transport union so no. Omatimi aye discipline. Now vehicles be na mo man muso aye under a transport union. They say GPRTU cooperative ni nasefo no. Na mo who do unions no responsible for anything. Now licensing regime no be boa am muso aye discipline because odi ezemhu a oba aye renew money the following year. And the unions no so be careful. Na mo aye wo man mu. The next one they say Mr. Moody, mo involve companies. Why? Na companies on betumi abo man mu a, on betumi operate commercial no. Mo no mo nya agreement o man so benya so faso. A kakra bi ye be kan say bi a eye royalty ka faso kakra kakra bi o man no so betumi nya free sa companies no so. Say ye foreign company kura mo mfo mo mra. Say eye de no wa ha na ye say ye pese Ghana fo boa ye no mo aye o mo unions no mo yi no mo de boa ye. E na o mu di yawu a, mo ma kwan ma foreign companies ni bi so mebie transport operations ni bi wa ha. Because every coast near Denone, South Africa, no near there are companies who operate commercial transport. Eboa. Yama Quina companies nemra. Now, your share companies no be everywhere near Momo operations no, and the cars if you gum na cars no doors no the yejuma, and my enormous so fair no a good yen triage and Tiabua and boy ding near to me regulate you to me diduma boya. Your best share some more harder than Mubesuamiare. Your better say your mamma queen and the day and I'm enti sa companies ne banom so bedi dwuma ye be support wo mo besu aye mfi because we gave you the opportunity and am frustrate ye e she the create unnecessary shortages my ye and am overcharge ye enti transport minister try na mo lobby mo nwuram enhwe na mo pe companies o betumi aboa na mo be establish eye commercial transport operations wa o man ni mu and also kra na ye competitive no bi antimi anhye da amebu ya mfa so saa adani ebresa adani ese we koso na yewra nimpe o kan last year edit to dwase ye hwe ni mu se buses bi beba buses na kosi sen Osi Metro Mass Transit Limited is to take delivery of 350 Toyota Hiace mini buses no mani je ho pa sa I say ovan no yes Metro Mass so wo mbeja bi sa de omfrɛ ni commuter no 350 nkeba and 100 Toyota coaster buses and 50 cargo trucks and nkeba okay so from end of 2025 you running pay transport minister 2025 na twam akwa akosi sei Joseph Bukari nipe akosi sei honorable because how many buses yi ba 350 Toyota Hiace no a ebe boa yen sa de omfrɛ ni commuter no eno so betumi aye trotro ni bi intra-city running ni bia boaye
Kame kra de ya no de nkeme jaafo. Kame jaafo. Ni omo de ye wo kurom ha no. Otimi de wo kwa ono anim so wo kokejetia. Wa fa wo firi adwo so. Oduru tech junction a o se obe pai tech oduru tech junction no asa pai kejetia. Enti ka wo de 350 minibuses yi ba. Kebe boye pa. Na meye intra-city running no. Kema na nka ye de bia begu ha. Ebia makomako 50 bi. Na ye rounds no maye. Metro so no so bebre. Enti ka metropolis no. Na nka ye de abegigagija. Na ye jabi wom na rane. Na be competitive. Emo muntimi mu ye mfa so sa. This is getting too much. It's getting out of hands. It's too much. Transport no dey na ekoso. Ye ranimpe one can say by end of 2025 ese etimi nya basis no akosi say we need explanation. Se sika ne nya nkofai anase bibi na block ne wo ho am yehu because how many buses na be boy pa so that they can operate intra-city run na etimi aboy. Nhyira 104.5 ne ye se si ado de a short term relief. Ye hia long term I betumi aboy and some of the suggestions and na media to dwa no man ni ye yo ene hia ye na etumi aboa ama Ghana etumi akonanim me ba isi a na edi nkomo aka